Hej, ja sam Marina i pokazat ću vam kako pripremiti file lososa s povrtnim medaljonima i miješanim žitaricama. Za pripremu je potrebno 4 fileta lososa, 250 g bastisar miješanih žitarica, 600 g povrtnih medaljona, 1 glavica češnjaka i grančica ružmarina. Povrtne medaljone stavimo peći u zagrijanu pećnicu na 200 stupnjeva 25 minuta. Dok se medaljoni peku, žitarice zalijemo sa 250 ml vode i stavimo kuhati neprestano miješajući dok ne zakuha, pa skloniti s vatre. Poklopiti i ostaviti da stoji 10 minuta. Odmrznuti file lososa dobro posušimo papirnatim ručnicima, posolimo i popaprimo. Na tavicu ulijemo malo maslinovog ulja, stavimo češnjak i grančicu ružmarina. Kada se ulje zagrijalo, stavimo peći losos. Peći na laganoj vatri oko 5-6 minuta s obje strane. Pazite da se losos ne prepeče jer se posuši. Lijepo servirati i uz to poslužiti holandez umak. Dobar tek!